Sibonga ukuthola lithuba ukuthi sibe khona sisibhola indlungu lebhola ke iyajabula nabantu bahle bayivakashela awubefike sibabone ikakhulu kanti nabasesigabeni letithe gaca even letiphakeme nasineshamthetho nje sijabula kakhulu ngoba siyathi ukuthi bona lapho bahleli khona baphindze babukele nalo lelive ihlangothi tonke nanathi ke siyingcenye yalo lelive nasiyibhola siqala ukuthi sibonge kakhulu ke kulabo abasesibebe resort ukuthi bangeta batohlanyela imali tabo bahlanyele ebholeni siyambongela Mtsimba ngoba siyathi ukuthi namhlanje uMtsimba lesingaye Mtsimba Football League kuthi sohlabene yena sekukhona lataba labatawuthola khona ukuthi nabadlalisa leyo mdlalo kunikete lowo mdlandla kulawo maqembu umdlandla lo ufaka ekhathi la ekuthini vele usabaqeqesha abadlali bakho usabalolonga usabakha kukhona la ukutawufike bakhuthate kubajabulise embili sibonga kakhulu kubasesibebe sisho njalo futhi sithi ke singimango ngeke sikhulume ngaMtsimba yedwana silive nje empeleni nangabe sekukhona bangani bethu noma labo lesebafikile batohlanyela imali phela nathi asikhombise ukuthi sebayingcenye yethu singekuthi sihambe sibasekele ngako konke labanawo lokunye ke uhlobo buyakhiwa ubakhe buze bube buhle bephulu kakhulu ungaba kuhlala phansi bakhulumisane banaMtsimba banaho sisonke ungakhula njani lo mntwana wethu sesicale kumakha bese simlethile sesingamkhulisa njani bese ke sekuvela kutalekana lokunye nalokunye lokutawenda ukuthi lokwakhiwa namhla noma lokuthulwa namuhla kugcine sekungcono kakhulu ubonga kakhulu kubasesibebe siphinde sisho ukuthi liyasijabulisa lelithi bayafisa ukuthi ibhola iyodlalwa nakhona lisijabulisa kakhulu lelo ngoba emgomeni wethu webhola akusiki ukuthi ibhola salidlala endzaweni side sithi ibhola ayifike onke emakona elive lapho ingafinyelela ukuthi ifike khona siyathi kona kukhona leyo micabo nakhuluma ngema standards kodwa ke uyakhanza ukuthi letigaba lesekudo lokunye ungahle uvalaliso nje kuze ukuthi into phela tendeke lokukahle ukuthi uqale baye bathi neluhambo luluthe uqala ngawuthathe isinyathelo sekuqala uqale bese uyakhulisa ke sekufika la kulesigaba sekuthi lento beyinje itelo namhla seyingcono kakhulu siyethemba futhi ukuthi umsebenzi utawuba muhle nebhola ke inake kakhulu ukuthi bantu abafunze futhi alube khona lo lwati lokuphatha lamaqembu nalemidlalo lesiyidlalisako ikhona ke tfundo angeke bantu sithi ababhadale sitawuletha labantu abatobafundzisa batawubonwa ibhola ukuthi babafundisa nini kanjani laba basemtsimba banaho babwabo bangalungisa ukuthi naba lesesibabonile ukuthi abahambe bawufunza bafunze kuyohlangothi lona nemaqembu siyathi ke anabaqeqeshi sifuna likhona lakhiwe lalabadlali nabo labaqeqeshi abafunzi nalababukela abashayo nemfengwane bonombele nabo abafunzi nalababuke tempilo nabo abafundziswe noma ngabe sengilelo sito lokuqala esithi first aid ngoba uyokhanza ukuthi ngeke sibathole kumbe linani libe likhulu abangaba nalobo buchwephesha lokufika ekuthini ungenda noma yini kodwa nje uzothi kunele sito lokuqala kube kukhona nje lesingakhona ukuthi sisenkundleni tethu sidlala sikhona ukuthi sikusebenze kusho nje ukuthi sikhona ekuthini sithuthukise lebhola angisoli ke mine dokotela nangabe kusola ukuthi ibhola khona la kushoda khona yendi kahle noma kanjani sibuko lesikhulu sawonke noma ngakuliphi live bukwa lelicembu lesife bantu labanengi nabakhuluma ngebhola ngeke sinabafike lapha enkundleni yekudlala stadium babone licembu lidlala balibone luwina futhi nalingawini baphatheka kabi sekukhona ke lefuna khonje emva kwalo ukuthi
kushoda kuphi. Sakhiwo ke sekuthuthukisa ibhola laba labafundzile bathi siyipyramid. Siyabonga nje kuba sesibebe ukuthi ipyramid vele sakho sazi ukuthi ibandi lephasi lokusho ukuthi wonke ufuna angene kuzokuthi sitokhona ukuthi bantu kwentwe lolo cwaningo bahluteke size sithole ledlanzana lelincane litawukhona ukuthi bese lidlala lelicenjini lesive lapho sesitawuthola khona lemphumela lemihle. Siyajabula nje ukuthi uhlanyela kwetimali kwakha yona leyo base leyo lesikhuluma ngayo ukuthi ibe inkulu kuzothi kuthuthukise yona ibhola. Kunibongela ke chairman umsebenzi lomuhle nani leniwendako ekuthini tonke tigotsi la nikhona kubonakale ukuthi bakhona labahlanyela leto timali, bakhona futhi nalaba sita ukuthi bathuthukise ibhola ngoba ibhola iyodvana ihleli esigwaca noma embabane ngeke ifinyelele even lonke bese kuba nalemikhono lebese ifaka ekhathi letigotsi leho angilesinye sifundza ekuthini ibhola ithuthukiswe yonke inhlangothi tonke. Nekubonga ukuthi sibe nemhlonishwa la abekhona ekuthini umhlonishwa akhuthale naye athi ngingasala njani mina ngifisile ukuthi temidlalo tithuthuke. Namhla singabe sikhuluma ngebhola kodwa nasikhuluma ngelive nangembango sifuna sikhulume ngako konke nathi nje siyingcenye yayo yonke imidlalo lengaba khona even nasemhlabeni. Siyabonga kakhulu umhlonishwa ukuthi ube khona usikhuthato sibambisa futhi ngiyathi ukuthi bahlonishwa kunengakhulu labakuhlanyelako nalabakutshalako lengaphandle baye bangabongwa kahle ngalokuphelele kwekuthi badlala inzima lenhle kakhulu. Siyabonga kakhulu siyathi ukuthi nalelani khona lapho live lisenthume khona lesive la usuka khona enkundleni ukuthi nawe hamba ujika lelo litshe esivivaneni utalijika kahle lelo litshe uphinze futhi live lisitakale lithuthuke. Singajabula nje ukuthi ngalelinye ilanga lamaphupho lesiwevako siwabone vele asaphumelela. Angiloko sikufisele nemsebenzi lomuhle sasebendawo nomsebenzi welive lisashawa nomthetho sethemba ukuthi temidlalo tutawusitakala kakhulu. Bese bashito ke sijabulile ukuthi slogan sala sithi acclimatation umuntu vele endlungulu yebhola so tawuvela abuye kula maqembu athi awu maqembu akaphuma ulungiselele baqeqeshwe badlali sibone emakhono kudlala imidlalo sitawukhulumisana ke emahhovisi kubonakala ukuthi noma ngabe isikhathi siyengedwa singedwa kanganani ngeke siphule umthetho lomkhulu kodwa ke nemsebenzi yonke lesifise ukuthi yendeke ufuna ukuthi yendeke kuze ukuthi imidlalo yonke iphumelele. Umuntu nje utawuba naso sosi ayibuka leminye yalemidlalo ayibukele kuze ukuthi sobona nalesithombe lesakhiwako namuhla umuntu singalawo magama sibonge nebetindzaba ukuthi bahlanganyele kanye nathi nemsebenzi lomuhle labawendako ekuthini sive sonke noma ngabe sikhashane kanganani emhlabeni sathi ukuthi kwendekani ngekuthi kukhangiswe yona lemisebenzi ngato tonke tindlela basathi ukuthi imthombo yetindzaba siyaba minyendi khona nalehamba ngemoya khona nalena lesahamba ngetinyawo nayo yonke lekhona ukuthi nalapho kufinyelele umsangavela asho ukuthi awu atvele limit yeche